party num. I don't can't ye woman me form re wa for party num. I don't can't ye wu ye nuanu man call door to door no biem. I don't care you too much. Tiesramo na na bi wuti social media no ko akiri. Enti ansale social media dipa e dipa na ne eboy. Menti e me ni panyin bi acha. Na na bi senka wo tie me e na wo cha Jonas tie. E na wo be tie Sabato anko wanya asem maako bi afimanum. Kamanya asem maako bi. Enti asramo emre du se party ni unite. Na mo di Ghana men this dia ye wo. Mo di Ghana men this ya. Me non-citizen of Ghana. Mo di Ghana men this ya. I'm non-citizen of Ghana. I tell you. Some of the Ghana macho mama. Said ya me ma minimum ya no wa bro. And this is for sana. Sukuya man ko bia metie. And this is for sana. And the Ghana wo pe we nyani pase. Onko seduma wo nya bi. And the Ghana wo pe jankase onko seduma wo nya bi. And the Ghana wo pe yesia bi se onko seduma wo nya bi. Wo nya bi o. In the name of a Akufo-Addo government, unya adwumasiafo. Wodi abie hairdresser and kafesinka obia jabo so hairdresser carpenter mason ni a team water ni ma team water sa maso brogo sa ha ya bro sukunu unya binko enti esa ukoso amota no. Ena uko suku abansa ya wose enya foma wom ejanka wom ti muni di free suku atali free ha ye wi ani asaye automobile company alanche matenda uruma ni asa assembly cars se wa uko technical school no ko science and duma no oso fa de fa ho ko pa duma ye nesi jawe nyina na se ekodi ani sinsa na hwere Ghana backstage yeseko level 1 yeseko enti sama bibi from penfo emi say yesemi videos no 30 minutes eti time na so yesema 38 minutes yen nche ha eti ora for yes you be see why ya the railway system no and ye kan wasem enye ntra na de be fam enye ntra ye break ye chene munyaye na ba o miane alanka semra na bibi fom pen fom se me ba mo so to mama mani bra bre no e break the age no sa wodi me di agoro to mama me nu mi enu ba ko bawu ye o betimi ansa o soma se mu koku no enu so de me moja o mane ka fom a me to nyame se me di motia honhom ene po wiase honhom nyina dome wonu wasefo nyina wa wo to when this small be some mistake no we are defending Ghana progress. You defending Ghana progress. You defending bottom. You defending selfishness. We are defending Ghana destiny. We are defending Ghana progress. You defending your yeni ba ho ba chene no. You defending your janka ho ba chene no. You defending your elisai. Ghana for your ho ba chene. Ti mun kanche do mama. Me say no na akwo bia frɛ me fi Canada ho. O frɛ me akrache. Una de bia u defending anado. Ena u kasama anado. Me be say mbusa say ye koko, ye timber, ye backside no wa hene fa. E de ntina aba no mi adwuma ama ye. Na aba no di koko hu sika. U yade. Na me hu se papa na adwene mu ha. Eno aminya abotre ma no mankasa. Because we say papa. But me hu se na adwene ne timi odie. Na adwene mu ha papa panyina wono wo se okotena Canada 27 years. Why my legbe? And one friend walk can happen. Besides, papa will to Ghana Coco ni and China, ni yente. But your timber, your mamma, and this time, and a chatting back. Jaja Rollins time, and a gun and you chatting with Yakasi. And this Mukobu says, look at ya, Timania, a chow Ghana Musa, Timasa, so bad 30, Neko. Then is Caracoine. Ghana young foot row, baby a chatting banner, and foot row, I a chronicet, baby a chatting but 2 gold no. And foot run a kuni power. A concrete yamu, Yakosese cronum. We have a Busana Kufan by President 2016. Maybe a cracketona Babusani. Why do you have? Huh? Maybe I make us and be a fire crack.
Ora for mommy enko break the 8 no so. Na ye menye analysis bi. Ewa ha. E say aduru mpanifom ti ye ni atem. E bia aduru di atem di bia anim. Ti ya mu twa video we mfama MPP for mpanifo. Na break the 8 no. Etimi nya adwuma so de ye pe no. Ebamcho mpanifo mienu we adawe. Omu ne de o break 8 no. Aye papa lanche matin. Eni papa Dr. Baumia. Em say omu mienu na ese do break 8 no. Ha, emu bako ebe president. Na bako vice. E di kai so. Yan pamansu bia ha mutie. It is a MPP 4% ye break 8 pa dia. Ye bie fire na nusu hia. Ye ne atia ye ne ambra ye keka mu kire enkofo bi omu pega na ye no. Eni su hia. Se MPP 4% ye break 8. Alanche matimba omia. Montena se sempenifo. Montena se party mpenifo. Montena se yase MPP 4 ejai party nama obetia se MPP 4 anum ballot paper anum ya bato na yet no o na anum obi ko perform so anya bi na MP no ona bo no o de farm tina ko cheri fie hey monsa sem from ko fo no se ye ni abre ye tie ka se ye nya katia e wo party no entia ka bet ye beka sama party ni because ena me no tie me who party communicator bia o social media me who party communication director kra o social media so kasa enso emu bi e kasa ntemu tie ye sra mu pelifo montenese na mo fra e papa lanchematin na mo fra mi papa Baumia na mo fa montenese na mo musa mo mienu montenese nkasa wo mo mienu no ba ko nyintum na ba ko nikai mutio da bia na me ye Baumia bet say enye sa na ye say ye na eze pepepe ye adwuma montenese na mo fra papa lanchematin wodi party na chiache alanchematin eni na nado ena na epre ena alanje mu ma na nado edu Baumia ni alan yesa mo fra Baumia ni alan no mo tiase se Baumia be president alan ya vice se alan be president Baumia ya vice Baumia a young guy alan wanyiri se mo hwe na se papa alanchematin ni mfie na se emu aso ba be president ya mo defend that na mo tena senkasa sempenifo na mo wudi amodi ye batu ye na alan followers vote Baumia followers vote ni nyina bebe mu agesa mo tena se ese party mpenifo na mo tena se kasa na ye ma NDC fo wu se hello Yami admo mami eya bro me wa life mpo enye ye kasafa MPP mpanifo Baumia ni alan ko mba faso no matena se na mayantotoye na sahara na bebo sa Baumia na bebo na mu ba kwa vice na yetimi break 8 tidia na waka